Makedonija. 28.2018. januari. Makedonija. Na Tito vrh, naša Španija. Nova Upavina. U Makedonija. Pozdrav do mojte roditelji. Ne znate kad sam tuka. Mi imamo difi nešto za rodenje. Pozdrav do bratki, samo to znate kad sam tuka. Pozdrav do mojte najmiljeni drugari. Site što me saka, što me zna, bija tuka. Site. Sunce to da je prepresno nešto. Novu lupam freestyle, gledajte sega. Cijela Šampana, cijela Makedonija snimavme na jedinstvenom Makedonija Kim album od Vrhovite na Makedoniji. Zasite, sloboda zasite naš život od zove. Život od zove, od Boga nam. Se slušaju kresni se, nema veterče na lijeto. Samo borba, vreme za trenutka. Crvena trevoga! Sakam rake postaviti. Za Makedoniju! Rakija postaviti, dodao tuka, ne sam jadan, ne sam pijem ništa. So želno, za Makedonija zasitala se. Nekoš ste vikala prvično Šarpa, knjigata na Đorđe. Potom Golem Turčev, pa Aleksandrov Vrhpo, pa je posle Titov. Nema Makedonije, sekaške vide. Nije sme Makedonija, seka od nas. Makedonija, naše to srce čuka za vas, za vaše to drugari, prijatelji, djeca, ženi, majki, za Makedonija, ne sam da žuvete. Crvena trevoga! Za Makedonija! Na mogu. Osobovo, pirin! Egi, pirin!